pogledajte novog filma, Tronovi, to su te bespilotne letelice koje svuda lete, to su te bespilotne letelice koje svuda lete. Pa eto nas u Kopenhagenu, da skinemo naočare, da vidimo oči šarnjeve, oči krasive, da vidimo tamo onaj voz, piči voz. Evo nas, ljepota Kopenhagena. Ništa novo. Lijepo. Evo još jedan voz. Evo vozova, regionalni Intercity, pići ću i na more, stići ću. Piće vozovi, Kopenhagen, uživo. Šta bi ja bez interneta? Nije skupo. Malo, 2, 3, 5, 10, 20, 100, 200 kuna od reklame. A ne TV.